Pomaže Bog i dobrodošli u novu epizodu Čarolije iz Nadine kujne. Danas je Međunarodni dan žena, svim našim damama, gledateljkama i slušateljkama čestitamo Međunarodni dan žena. Tim povodom naša domaćica Nada Mitrović pokazat će nam kako se priprema Waldorf salata. Ova salata poslužena je u istoimenom hotelu koji je posle dobio naziv Waldorf Astoria. U ovom hotelu, koji je osnovan 1893. godine, odsedao je naš poznati naučnik i pronalazač Nikola Tesla. Waldorf salata će za koji dan napuniti 125. rođendan. Naime, ona je prvi put poslužena 14. marta 1896. godine na dobrotvornoj večeri na kojoj se sakupljao novac za njujoršku dečju bolnicu Svete Marije. Nado, čestitam vam dan žena. Drage moje domaćice, ja se zovem Nada Mitrović. Sada ću pripremati Waldorf salatu u koju idu sledeće namirnice: celer, koren celera, jabuka kisela, 2 kašike lešnika ili oreha, sitno iseckanih ili samlevenih, sok od 1 limuna, stavit ćemo majonez posan da bi salata bila posna, malo soli i malo bibera po ukusu. Znači, krećemo sa rendanjem celera. Celer je izrendan. Sad ćemo odcediti sok od 1 limuna, nasuti preko celera da ne bi potamneo. Zatim ćemo rendati jabuku. Očistit ćemo joj ljusku i rendati. Nastavljamo sa rendanjem jabuke. Izrendali smo i jabuku, sada ćemo dodati prstohvat soli, posni majonez i bibera po ukusu. Kad smo sve to dodali, sad ćemo salatu pomešati i posle toga dodati usitnjene lešnike. Usitnili smo lešnike i sad ćemo ih dodati u masu i pomešati.
Salata je gotova, samo ćemo malo dekorisati. Waldorf salata je gotova, može da se jede, prijetno. Zahvaljujem se Nadi Mitrović, naše domaćice, kao i producentu Ljiljani Pavićević, koji također čestita Međunarodni dan žena. Molimo vas da zapratite naš kanal i da nas preporučite vašim prijateljima.